Igrice su vam dosadile. Ako jesu, vi ste na pravom mjestu. Zašto ću vama danas da vam kažem jednu metodu vezanu za kako možete ponovo da učite vaše igrice zanimljivije. Ovo je jedan malo duži proces, ali sve jednostavno uglavnom. Tako da sad ćemo reći kako se zove to, naravno, to se zove Gaming Detox. Danas ćemo objasniti šta je to Gaming Detox, pravilnika za Gaming Detox. Prva stvar jeste šta je to Gaming Detox. Gaming Detox je da vi zapravo samo ostavite igrice na određeni vremenski period, tačnije između 7 dana i 3-4 mjeseca. Sad zašto to ste uradili? Jer iskreno pazite, vi na početku kad ste krenuli igrati neku igricu, na primjer uzet ćemo za primjer Counter-Strike Global Offensive, vi ste jednostavno krenuli igrati i to je to. Nema šta. Ali s vremena na vrijeme vam je krenulo biti dosadno, gdje prije niste osjećali da jedan meč prođe od 16 ili 30 rundi, zavisi kako odigrate, a sada osjetite i kako prođe meč, tačno osjetite koliko traje jedan meč. Sada, ja ću vam objasniti sad pravila neka, mada to je jednostavno u principu koja su to pravila s Gaming Detox, nema tu nekakve velike greške, ali uglavnom pravila to je vrlo jednostavno. Prvo pravilo jeste ne smijete igrati nikakve igrice u tom trajanju Gaming Detoxa u iznosu od 7 do 3-4 mjeseca, zavisi kad vam se bude krenulo baš nešto za igra, onda je to. Ako vam bude dalje nastavilo, ako odigrate jedan game i onda poslije bude joj opet, hajde još jedan, ili vas neko zovni kao aj moram, niste još završili sa Gaming Detox, probajte ponovo. Sad ovo je pravo vrijeme za Gaming Detox usput iz razloga što je sad škola, što se može malo više posvetiti samom učenju, mada ko od nas više uči, ali dobro. Uglavnom možemo se posvetiti više učenju nego zapravo igranju igrica. Naprimjer, pored učenja isto što možemo raditi jeste, možemo na primjer vježbati editovanje u Photoshopu, možemo učiti se editovati videe, možemo bilo šta raditi jednostavno jer imamo sad vrijeme pored igrica nešto da radimo. Naravno, neko će to iskoristiti pametno, a neko će iskoristiti da leži i surfa TikTokom ili Instagramom. To je nekoliko primjera što sam dao za šta možete raditi dok traje Gaming Detox. Sad, a što se tiče samog Gaming Detoxa, prvo pravilo naravno da ne smijete igrati igrice, u principu, pa to je to. Isto što možete savjetovati jeste da ne gledate nikakve igrice na YouTube-u i tako negdje. Zašto? Jednostavno, možda vam neće pomoći, možda će vam pomoći, sve zavisi od vas. Sad, treća stvar jeste zašto baš Gaming Detox? Pa Gaming Detox jednostavno će vam pomoći da se oslobodite od samih igrica i samim tim ćete se osjećati dosta bolje i jednostavno nećete provoditi više vrijeme iz dosade na računaru kada je igrice nego iz zabavi. Nakon tog određenog perioda. Možda čak kad završite sa Gaming Detoxom od 4 mjeseca, 3, da vam se zapravo neće ni igrati više igrice, jer jednostavno uspjeli ste preživjeti da ne igrate igrice i sad kontate, pa što bi sad ponovno igrao igrice kad sam već ovo radio, nemam smisla. Tako da, eto, to je par savjeta vezanih za Gaming Detox, kako se zapravo koristi, šta možete raditi u Gaming Detoxu. Usput zaboravim se napomenem, isto jedan savjet jeste da ne igrate igrice ni na vašim telefonima, ni PlayStationima, ni da ne igrate jednostavno igrice jer nema nikakvog efekta. Tako da ljudi, to što se tiče ovoga videa nas se ovaj kratak video svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, podijelite sa svima i naravno pogledajte jedan video koji je YouTube predložio vama sam naravno da pogledate i evo prošloga videa ako ste zainteresovani vezano za kako mi hakovan Steam profil.